Assalamu alaikum. Alugonga namaki Muhammad Ud Ahmad. Alugonga imam kan koran shagwari kan ufeduni mikolan emme foratama hifzukot tarawis koran gena Pakistan Imam Al Hafiz Al Qari Muhammad Khan Asim Gefaratun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sahbihi wahtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yawmiddin. Mige iturun alugonda school ge dawru guys wani Qur'an Mubarak tawga bairve ram manataken hasil kuraifa egotun emme faha kolleve evvaneki deha sawwiswana aharuga mim atalu councilum bevi Qur'an Mubaratun muli Mubaratun evvana libun. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. Kuliyorge daira beswar shawarikan hore egotun ane volley kule adi volley ge referee kam ves koran adi futsal ge referee adi football ge referee kan koran miha hisaban alugana me adoni warak gina bike ge ehi terikama ebbarungama ekuga egotun emme boda faha kolleveni alugange mamme fan mammeya bappage ehi terikan adi aila ge ehi terikam ves war boda libun adi alugange ratte hinge ehi terikam ves aluganda libun gadala maseke kurima kamiyaba wasil wevene in hasakon imam kamge daira kes warak mi rajyege warak gina fursataken oid daira